Салом дӯстон. Хуб, хуш омадед боз ба як дарси аз муколимаи забони англисӣ, яъне ҷумлаҳои рӯзмарраи худамон. Хоб, ин дарсҳо як плейлист мебошад бачаҳо, ки дар канал бисёр дарсҳо ҳам мебошад, аммо агар ҳамин дарс ба шумо мағруб бошад, шумо дар қисмати плейлистҳо дароед ва дар инҷо плейлисти муколимаи забони англисӣ бо нависро интихоб карда биомӯзед ҳамин дарсҳоро. Хоб, ва обуна шавед дар канал. Ин бисёр кори хуб мебошад барои мо. Хоб, якум мисоле ки мехоҳем тарҷума кунем, ин мебошад ки ҳамаи кас мехоҳад кор кунад ва чӣ як маоши хуб дошта бошад. Чӣ хел мегӯем ва чӣ гуна тарҷума мекунем? Ҳамаи кас, everyone, бачаҳо, everyone, ҳамаи кас, want мехоҳад, to work, кор кунад, to work, and ва have дошта бошад, a good salary. Хоб, everyone wants to work and have a good salary. ҳамаи кас дӯст медорад, яъне мехоҳад кор кунад ва як маоши хуб дошта бошад. Тарҷумаш. Хоб, агар шумо аз як кас пурсед ки оё шумо ҳамин хел фикр мекунед? Оё шумо ин хел фикр намекунед? Агар бигем do not you think so? Масалан, шумо як кас мегӯед ки everyone wants to work and have a good salary. ҳамаи кас мехоҳад кор кунад ва як маоши хуб дошта бошад ва аз як кас мепурсед ки оё шумо ин хел фикр намекунед? Don't you think so? оё шумо ин хел фикр намекунед? Хоб, сеюм мисол, I want you to do it. Тарҷумаш, ман мехоҳам ки шумо инро анҷом диҳед. Хоб, чӣ қадар ҷумла мо метавонем ба ҳамин як ҷумла тартиб дода созем? Хоб, I want, ман мехоҳам шумо, you, to do, анҷом диҳед, it, инро. I want you to do it. ман мехоҳам ки шумо инро анҷом диҳед. Хоб, чанд мисол мо метавонем аз ҳамин як I want you to do it созем? Хоб, мисол I want you to do it айни ҳол. Мисол, ман мехоҳам ки шумо инро анҷом диҳед айни ҳол. ҳамин ҳозир. I want you to do it now. I want you to do it now. ман мехоҳам ки шумо инро айни ҳол анҷом диҳед. ё ин ки ҳамин рӯзро дар шабаш анҷом диҳед инро. ман мехоҳам ки ҳаминро имрӯз дар шаб анҷом диҳед. I want you to do it tonight. ин хел. خب بچه‌ها با ما معلومات که night این شب میباشد. tonight همین روزی که ما زندگیش کردیم شبش رو بنظر tonight همین روز رو در شبش. خب چهارم اگر بگیم که مثلا همین روز تو اینو انجام ده I want you to do it today. من میخوام که I want you to do it today. من میخوام که تو این رو انجام دهی همین روز. یعنی دیگر این مهم نیست که صبح یا اینکه عباد یا اینکه شام. یعنی که در همین روز کاری مرا بود کن. I want you to do it today. خب پنجم مثال یا اینکه میتوانیم بگیم که 1 3 4 2 3 4 5 6 درست روید برای که ما 20 دقیقه میخوایم ترجمه کنیم. خب یا اینکه میتوانیم بگیم که I want you to do it tomorrow. من میخوام که تو این را فردا انجام دهی. I want you to do it tomorrow. من میخوام که تو این را فردا انجام دهی. یا اینکه هفت مثال یا اینکه من میخوام که تو این را در همین هفته انجام دهی. I want you
I want you to do it this week. من میخوام که تو این را همین هفته انجام دهی. یعنی که هشت مثال چی میتوانیم گوییم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 باید ما 8 انجام دهیم. خب اگر ما سوال دیم چه بچه میدهیم؟ اگر بگیم که آیا من میخوام که تو این را انجام دهی، do I want you to do it. آیا من میخوام تو این را انجام دهی؟ این سوال میتیه کسته. یا اینکه نه مثال. اگر زمانی گذشته چه بگیم که آیا من خواسته بودم که تو این را انجام دهی، did I want you to do it. آیا من خواسته بودم؟ در اینجا do I want you to do it این سوال عینی حال میشه. آیا من میخوام که تو این را انجام دهی؟ did زمانی گذشته دو میباشه، یعنی که من خواسته بودم که تو این را انجام دهی. خب برای مثال یک مثال دیگر میتوانیم ما از I know it very well. من این را بسیار خوب میدونم. I know it very well. من این را بسیار خوب میدونم. یا اینکه یک مثال دیگر، من کتاب میخونم بچه‌ها. I read books. بچه‌ها اگر یک کتاب بخونیم I read a book میگیم، نه اینکه شکل جمع باشد حرف اس در آخر میگیرد و books میشه. I read books. من کتاب ها را میخونم. خب به 12 مثال ما هم که I see these problems. یعنی من این مشکل ها را میبینم. I see these problems. I see these problems. من این مشکل ها را میبینم. 13 مثلا میگم که من فکر میکنم که تو این را میتونی. I think من فکر میکنم you know it. من فکر میکنم که شما یا که تو این را میدونی. 14 مثال چی میتوانیم ترجمه کنیم؟ I see these students. I see these students. من این دانشجوها را میبینم. خب بچه ها یک چیز را گویم. این this این singular می باشد. singular این یعنی شکل تنها می باشد. از these این plural of this می باشد، یعنی که this این شکل تنها، از this شکل جمعی this، یعنی this آن می شود، این می شود و this اینها. خب این برای ما خوب بستنش کنم میکنم. خب 15 مثال میتوانیم ما ترجمه کنیم. خب این درس ها به من کمک میکنند. these اینها lessons these lessons help me. These lessons help me. این درس ها به من کمک میکنند. اگر که من به شما سوال دیم که آیا این درس ها به شما کمک میکند، چقدر من سوال میدهم؟ 16 Do these lessons help you?
Do these lessons help me? آیا این درس ها به شما کمک میکند؟ Do these lessons help you? اگر در جواب شما بله گویید مینویسید که yes, yes. These lessons help me. یا اینکه از. خب حبده همین ما بدیم yes, these lessons help me. بله این درس به من کمک میرسوند. خب 18 مثال چی میتوانیم بازگوییم؟ یا که شکل گذشته چه سوال میدهیم؟ آیا این درس ها به شما کمک کرد؟ یعنی شکل گذشتهش Did these lessons help you? Did these lessons help you? آیا این درس ها به شما کمک کرد؟ اگر که شما جوابتان بله باشد چه جواب میدهید؟ Yes. These نه بچه ها These lessons help زمان گذشته ادم داخل چی؟ باید میکنه در آخری فعلمون helped me. Yes, these lessons helped me. بله این درس ها به من کمک کرد. اگر در حقیقت این درس به شما کمک کرد در کامنتری همین جمله رو نویسید Yes, these lessons helped me. و 20 ما میتوانیم گوییم که I want to sleep now. من میخواهم که عینی حال خواب کنم. خب با اینم درس ما به اتمام رسید. تا درس های دیگه موفق سربلند باشید. حتما درس ها